Shalom, salama lan te kasih tamuanta atu totemo lan cerita mingguan sekolah minggu gereja Toraja minggu mak penakpa tanggal 22 bulan mak penduan tahun 2026. Atu totemo laum basaki kadanna puang matua apa dolo diumai to mai komi tarapa ta mas sambayang. Puang matua, puang tu tontong undaranaikan lan allo katuangki. Puang Yesu rampokan makurre sumanga. Belanna pak kaborokmi sia tontongkan mi kamasei. Atu totemo mi pasitamu mikan ulendui kadami lan cerita mingguan cerita sekolah minggu gereja Toraja. Atu totemo laki basa sia laki nannung tu kadami. Bengkan kamatotoran sia samboikan kuasa pena masalomi lan sangan napuang kinai mas sambayang. Amin. Kadan napuang tulata basa atu totemo lamai surah Matius pasala apa ayat mesa saya lako sangpulo mesa ulunna pak basanta deata bulituk untoba puang Yesu pakalan nabami penaa tu Yesu lako padang pangalaran anarosoy deata bulituk ia tonna 40 mo alona 40 bongina nanai mak puasa katampakanna tang diakmi saya mi tinde topang rosoan si anakku lako ia ke anakna komi puang matua suai te batu mendadi roti apa mebali nakua den disura kumua tae nakandemanna lana potuo tau sangadina ia duka tumintu kada tuna pokadanna puang matua mangkato nasolam media tabulituk tu Yesu lako tondok maindan anna pabendan ni dau bubungan banua kabusungan si anakua lako ia ke anakna komi puang matua tobang komi kalemi inde terokko belan naden di sura kumua lana suangko tu malaikatna na timangko dak nati tampak tu letekmu lako batu na kuami Yesu lako den duka di sura kumua dak mutoba puang to tumampamu na solan pole omi diata bulituk tu Yesu langan buntu malangka tongan na pakitan mi tumintu parenta lantelino solamintu kamala biranna si anakua ungkuan ni mintu nate laku benasang komi ke tuku komi umpenumbaina pakalan nakua mi Yesu lako sumarombon ko malai deata bulituk belanna den disura kumua la menomba ko lako puang to tumampamu sia ia mammo mupe kapuangi mangkato sorok me tu diata bulituk diomai kalena nasae malaika ungka mayai angge pada moto tu kadang na puang tu mangkata basa tae na kandemanna di potu den tau mak kada na kuah tae na kandemanna tu di potuo sangadina ia duka tumintu kada tu napo kadanna puang matua mindara tu umpo kada ite kada ia te anna maapari napo kada susito susite tu ulelianna ia tu namangka di dio tu Yesu nabami pena masallo lako padang pangalaran anna rosoi diata bulituk dio padang pangalaran mak puasami
Ia tunna 40 mo alona 40 bongin nama puasa. Tang dia mitu Yesu. Inang manassa ia murai kumande tu Yesu. Apa tae kande. Atu yato sai mite diata bulituk urosoi nakua. Ia ke anak na komi puang matua. Pada di roti te batu. Ammo kande. Bilan natang dia maku. Apa me bali tu Yesu nakua. Den di sura kumua. Tae nakan demanna lana potuo tau. Sangadina ia duka tu mintu kada. Tu napo kadanna puang matua. Dadi ia pale tu kita tahu. Tae anna bo bak tu roti, bak tu duku, bak tu bale, bak tu mak rupa kande, tu napo dia tambukta, tu ladi potuo sangadina, ia duka tu kadanna puang matua. Ia ke birisan ki umbasa sura mandatu, birisan male masikola minggu, urangi ulelian lan mai sura madatu. Matutto ki umpogao itu pangadaran na Yesu. Manasa tontong lobo tu kapatong nananta. Na dai ki puang Yesu kumua. Tae nakan demanna tu tapu matoto. Sang adinna kadan naduka puang matua. Kadan na puang matoto ki tuolan katonganan si turu pak porayanna. Mang kato nasolami diata bulituk tu Yesu lako tondok maindan. Anna pabendan ni dau bubungan banua kabusungan. Nakua milako. Ia ke anak na komi puang matua. Tobang komi kalemi inde terokko. Anna suai puang tu malaikakna na timangko. Da nati tampak tu lentekmu lako batu. Nakuami Yesu lako. Denduka disura kumua. Da mutobai puang totu mampamu. Nasolan pole ome diata bulituk tu Yesu. Langan buntu malangka tongan. Napa kitan ni tumintu kamalakbiran nalino. Nakuami ungkuan ni. Mintu nate laku ben nasang kumi. Ketuku kumi umpenombaina. Nakuami laku. Malai diata bulituk. Belan naden disura kumua. La menomba ko lako puang totu mampamu. Sia ia manna lamu penombai. Tak pasorok mi tu diata bulituk di umay kalina. Nasay malaika kamayay tu Yesu. Amin. Tamas sambayang. Puangki puang Yesu. Rampokan makurre sumanga mati olong malakbi mi. Tu pandaranami lako kami solanasang. Tontong kisah dingan mama semi lan allo katuangki. Kurre sumanga tu kadami mangkau mong mi pak perangian. Tu lamendadi pentoyanki lan onolai katuanki. Susi misa anak mak perangi. Sia lamitinuru lako indo ambeki. Sia lako gurungki jio pasikola minggu. Sia kakangki tu unadaikan masikola minggu. Lakbi mati olomi o puangki puang Yesu. Puang Yesu masambayang dukakan umpangan doan tetondoki. Mak kurre sumangakan tupak kaborokmi tama te tondoki lami bengkan kakinaan lako tomak parentaki mi pasikambelakan diomai mak rupa kara-kara sia katang si patuan
pasake mintu taume anna tontong si pakaboro sia si kamasean. Pasikambelakan diumay mintu kasanggangan lan sangan na puang Yesu kinai mas sambayan. Amin. Pada moto tupa nanungan allo yate diomai sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Laheroi Balikpapan Puang Tontong Ong Kamaseki Solanasang. SMGT luar biasa karena Kristus.